2 days emva kokungcwatshwa kwabazali bami. Uyazi-ke nawe ukuthi umndeni uyaba nawe ngoMgqibelo nangeSonto. Mase kuthi ngoMsombuluko usele wedwa-ke. Yazi ngahlala ngabuka ewindini engathi uma nobaba bazongena endlini bephuma emsebenzini njengenjwayelo. Dololo lutho. Bekubhlungu kudlula yonke into, umndeni usungishiyile. Lapho-ke ngize ngiwublameke or ngiwugxeke ngoba nabo banempilo yabo. Banempilo yabo ebadingayo ukuthi babe full time, babe hands on empilweni yabo. Cela ukunitshela-ke bafethu ukuthi ngabuzwa mina umzimba bongazi ukuthi upheke na or wenze njani because uwedwa njengalo mzuzu. Ngacabanga ukuthi okay, sebehambile abazali, so what's next? Ngizophila ngani, ngizodlani because oma bekuyibona baprovide ukudla la endlini. Ngahamba ngaya kwenye indawo ebusy la ekuthengiswa khona ukudla, kuthengiswa impahla, isemakethe nje kuthengiswa into eziningi, ikakwe yimboni kunabasebenzi abasebenzayo ama-factory. Bonke abantu ngamalunch bazodla la. Cela ukunitshela ukuthi vele bengiyigoodiye ngokupheka. Ngithengisa ama-fried chips lana, i-burger, ama-sausage rolls, into enjengalezo nje, ama-chips, into ezithoswayo, uyabona nje into ezithoswayo kanjalo. Shukuthi mengabe ngithengisa la, abantu baza ematafuleni aseceleni kwami, kumina bathengi. Bathenga iy'ngubo, bathenga ukudla, bathenga yonke into abantu. Amajusi, yini. Kodwa kumina dololo akukho muntu ozayo ukuzothenga. Hayibo, ngize ngihlalise phansi omunye umama nje osebenzayo eceleni kwami, othengisa ukudla naye eceleni kwami. Ngimbuze ngithi awungixoxele. Yazi ngiphatha kabuhlungu lento ukuthi abantu abathengi kumina sesiside isikhathi ngiza la. Mhlampe ungangicobelela ukuthi mhlampe ama-spice, mhlampe kumele kube khona ama-spice engiwathengayo ekuyiwona athandwa abantu, or noma yini, mhlampe itafula lami alikho clean, yini lento eyinkinga ngetafula lami, because ngiyabona wena useceleni kwami abantu kuwena bayathenga. Lo mama ngibuza ukuthi waliqinisa kuphi ibhizinisi lakho? Iyiphi lenyanga ekusizile ukuthi uqinise ibhizinisi lakho? Ngithi mina angikaze ngiliqinise ibhizinisi. Athi lo mama akunama-spice amnandi la. Ibhizinisi liyaqiniswa. Bonke labantu babona la bethengisa ekseni bakorobha ngomuthi mangabe korobha izitolo zabo. Bayavuselela kunezinyanga bayihambayo. Wena masuzongitshela ngama-spice ukuthi imaphi ama-spice amnandi azokwenza ukuthi ebhizinisini lakho lithengwe. Uyadlala wengane. Qina, hamba uyoqinisa ibhizinisi. Akhulume lo mama ngithi mina ngikaze ngihambe inyanga. Athi lo mama ukhona-ke mina engimhambayo. Unginikeze amagundane emali. La magundane iwona enza ukuthi nje imali ingene la. In fact la magundane imali ayayihamba ayoyilanda. Ukuthi abantu sebezothenga kusuke sekuyiformality kula magundane aqhathanisayo aletha labantu labo ukuthi bazothenga la. Ake bafethu emva kokulanda amagundane emali nami sengiwalandile sengiyele ngqo enyangeni. Cela ukunitshela ukuthi ama-customer bekangena bese ngidayisa omarasheni noma burger kanye noma chips noma popcorn bekuthengwa nje kuze kufike ngisho nabelungu abamhlophe bezohlala kwelami itafula bedle bafethu nje ngibhizi kungena imali. Yazi angikholwa ukuthi imali engaka ingena ngomarasheli nje noma burger noma snacks. Imali bisigcwele-ke bafethu. Njengomuntu onemali-ke nami ngihamba ngothenga umuzo kahle osendaweni right, ngaphuma emkhukhwini wasekhaya. Ngathola umuzo omuhle nje okahle onephuli, senginemoto nami. Sengiphila impilo the life, yabona nje ngidla kamnandi. Nje yonke into igazi lincibilikile nje kubuthebelele. Gwiqiqi, hayibo, akusahambi kahle ebhizinisini lami. Imali ayisangeni kahle. Sengiyakhala-ke manje kodwa Nkosi ngikwenzeni? Izinto kade isahamba kahle kanjena. Yini manje simakade lesengikwenze yona ngabe kusahamba kahle? Ngicabange bafethu into engizoyithini-ke le. Ngoba noma ngaqala ama-strategy amasha ngiyazi ukuthi imali into elethwa imali laphana amagundane. Ngisho ngawafonela ama-customer ngiwabuza ukuthi nikuphi. Hayi ngadecide ukuthi angibuyele enyangeni yami-ke le eyanginikeza amagundane. Ngifike-ke kule nyanga ngiyichazele kuDaba. Ithi hayi ungachaza uDaba, mina ngizolicheck uDaba usikwenzakalani. Hayi ifundeke into zayo, kibuka into zayo. Le nyanga yami nje isebenza ngamakhadi, ayisebenzi ukulahla amathambo, ayisebenzi into eziningi. Isebenza ngamakhadi masibuka esibukweni, ikufunda isandla masiyakutshela.
ukuthi kwenzakalani, ikuthinte ama-pulse, ikutshele ukuthi kwenzakalani. Hhayi-ke guys-ke inyanga yami le ingitshela ukuthi kusuke kwafika umakhelwane wakho oyisigwili owakhece eceleni kwakho, kanti leyo ndoda leyo ithwele ngenyoka, sibhumburuzi senyoka. So nawe uyazi ukuthi inyoka idla amagundane. Inyoka ifike yadla amagundane wakho. Wena awusenayo into eletha umcebo, ingakho umcebo wakho uvelane nje washabalala because amagundane wakho adliwe inyoka. Ngixakeke-ke manje ngoba mina amagundane bengisawabona endlini. Ngisho ukuthi inyoka isiwadle kanjani amagundane ngoba bengisawabona amagundane endlini. Isho phela le nyanga ukuthi phela idle amandla awo le nyoka. So wena kuzomela ukuthi ubuyise amandla alamagundane. Ngiwabuyisa kanjani amandla amagundane-ke mina Nkosi yami sengibuza yona-ke le nyanga. Ingitshele ukuthi kuzomela ukuthi ulale nalamagundane. Kuzomela ukuthi ngilale nalamagundane. Basho-ke bathi kuzomela ukuthi ulale nalamagundane and lamagundane azothola ipower enkulu azoyithola lamagundane. Once athola ipower azokwazi ukuthi amelane nale nyoka kamakhelwane, kungabi khona isixakaxaka nje, ibhizinisi lakho liqhubeke liqale phansi kabusha. Hayi bo bafethu, i-sadness ebusweni bami le nyanga ingitshela yonke lento le. Yase yangitshela ukuthi hhayi i-decision yakho ntombazane, wena ozothatha isinqumo sokuthi uyayenza lento noma uyenzi. Cela ukuntshela ukuthi ngabuyela-ke ekhaya sengiququdwa amagundane-ke manje, ngigudagudwa amagundane. Hayi ibhizinisi lami futhi libuye livuke lithi vu. Engathi imvula impela livuke kakhulu ibhizinisi lami. Hhayi-ke bafethu ngicela ukuntshela ukuthi emva kwaloko gwiqiqi bhizinisi gugu lishona phansi futhi. Ngiyabuyela-ke futhi kumakhosi-ke kule nyanga lengisizayo ngiyobuza ukuthi kwenzakalani-ke manje, sekwenzakaleni. Ingitshela inyanga ukuthi hhayi ulalile naleli gundane laba namandla, kodwa inyoka inamandla kunaleli gundane. So manje kuzomela ukuthi si-upgrade. Uzoyidisadela ukuthi wena uzo-upgrade ngani. Zimbili izinto onga-upgrade ngazo. Unga-upgrade ngokuthi uthole amakati awu-5, amakati amnyama, ahlale lapha kwakho nje, aloku ebhizi egcaluza ngaphandle, nje ebhizi nje egadwe kwasani. La makati mangabe u-5 ngoba inyoka yamakhelwane inkulu, azokwazi ukuthi azame ukulwa nale nyoka. Kodwa futhi ikhona i-possibility ukuthi inyoka ingawahlula. Mase kusu-option number 2, uzoyeka ukuba isitha sale nyoka yamakhelwane. Uyitholele yakhe inyoka, i-breed efana exactly nale nyoka yamakhelwane. Inyoka yamakhelwane umfana, uthole wena inyoka yesibili eyintombazane. Le inyoka-ke zizovela nezijole, zizwane, likhulu ibhizinisi lakho. Angeke uzuhlushwe lutho nje. Aqhubeke kumakhosi athi kodwa uyazi ukuthi inyoka ifuna umhlatshelo njalo once in a while you must have umhlatshelo for inyoka. Manje ke wena kuyabheda-ke ngoba unabazala, unabantwana, awunalutho nje. Futhi isibeleso sakho amagundane adolala nawo asilimazile. Angeke usakwazi ukuthi uthole abantwana ngoba amagundane lawana bekadila echofoza amaqanda. Isibeleso sakho nje silimele sidemejekile ngoba usakwazi ukuthola abantwana. So umhlatshelo ongawenza ungayihlabela ngawe ukuthi le nyoka uzoba unkosikazi wayo. Izokwenza zonke izinto umkhonyana azenzayo emntwini. Uzolala nayo, uzophila nayo. Shukuthi yothi ibuya ngale kwi-side chick yayo kuyinyoka yamakhelwane, ibuye ize la kuwena endlini izogudagudana nawe. So you decide ukuthi uthatha amakati esingenayo i-guarantee ukuthi azokufikisa kuphi or uthatha inyoka. Bafethu, ngiyithathe-ke i-option yokuthi hhayi-ke qhude manikiniki, zindala zombili. Angithole le nyoka-ke mina ngicela ukutshela. Hhayi-ke ngiyithole-ke inyoka, kube kuhle-ke nje ngi-upgrade ngendlela eyisimanga yokuthi nje kwavela nekwaqhela ngisho nabantu kule ndawo kade bedayisa. Sekuwumina ongqoshishilizi. Sengivule uxhaxha lamatafula nje, sekuyi-restaurant yami yonke leya ndawo. Konke ukudla okufuna uyakuthola, akusekho omunye umuntu nje ozothengisa la. Ngicela ukukutshela ukuthi senginabantu abangisebenzelayo, angisayisebenzeli mina la ematafuleni.
Inkinga iqale ekutheni iy'nyoka zakamakhelwane bese yizwana kakhulu. Kuthi le yami mangabe isihlukana neyakamakhelwane isiya kubo phela ebusuku isiyolala nomakoti wayo. Zagcina le yakamakhelwane isithi hayi mina angifuni ukuthi sihlukane. Ngcono ngikuphelezele ngizohamba nawe ukuya la kini la uya khona. Ngicela ukukutshela-ke inkinga iqale lapho-ke sengiqala-ke manje sengigula sengiba pale. Imali iyangena kodwa mina ngisajabulile. Nansi inyoka yamakhelwane isijoyine neyami seziza la kumina zombili. Inyanga mangabe ngithi ngiyayibuza ingitshela ukuthi iwona amakhwensi-khwensizi-ke lawo. Wameleke ntombazane. Emini nje wena abantu uzobushaya abantu ngo-R100 uzobe unemali abantu bandlala amajazi abo badlala imbali lezohamba khona. Mase kuthi ebusuku ntombo uzoyithola iy'nyoka. Ngiqina isibindi-ke bafethu ngithi umfazi uqinile, umfazi uyimbokodo. Angike ngivelane ngiyi-enjoye lento ukuze ngikwazi ukuthi ngiphile impilo engizoyi-enjoya. Hayi bafethu angeke ukwazi noma kuthiwa uyathanda ukugudagudwa iy'nyoka ey'mbili. Hhayi-ke manje ngihambe-ke ngithi akekho umuntu oyinkomo edla yodwa. Kuzomele ngithole umlando wakababa la avela khona ukuthi uvelaphi, ebusheni bakhe bekanjani, akazange azalisa muntu, akazange wenza lutho kanjani. Hhayi-ke bafethu ngiwuthole ngempela kumlando kababa ukuthi ubaba washiya ingane ndawana thizeni. And le ngane le isinonkosikazi, inabantwana, ishadile nje, yabona nje isimo sakhona sifudumele. Ngithi ngaze ngadla, ngayitholela indawo la engizothola khona imhlatshelo, ngiphumule yinyoka. Ake bafethu emva kokushaya umhlatshelo, ukwenza umhlatshelo ngengane eyodwa le, ngengane yengane kababa. Ngicela ukuntshela ukuthi eyami inyoka yanginikeza ibreak. Eyakamakhelwane yanganginikeza ibreak. Angitshele uMakhosi ukuthi yabona njengoba le nyoka isiwumngani nenyoka yamakhelwane, ayikho mina into engakusiza ngayo. Indaba zakamakhelwane angizingeni, angazi nokuthi angizazi izibopho azenza mangabe ethwala. Hayibo, sekumele ukuthi mina ngihambe-ke ngiyokhuluma nomakhelwane or ngenze kanjani ukuthi akabambe amatomu. Uhamba kanjani uyoconfront umuntu ukuthi akakusize ekuthwaleni kwakhe, akabambe amatomu, acontrol inyoka yakhe. Ayike bafethu indaba yokukhuluma nomakhelwane ngimtshele mina ngithi enyangeni yami angeke ngikwazi ukuthi ngikwenze lokho. Angeke ngize ngikwazi ukuthi ngikwenze lokho. Ithini enye option engingayisebenzisa? Ayike inyanga yami ingitshele ukuthi kuzomela ukuthi ngenze umhlatshelo for inyoka yakamakhelwane, ngihlabe umnikazi wale nyoka. And then mengabe ngihlabe umnikazi wale nyoka, le nyoka le ngoba isi-connecte kakhulu nami, kuzobe sekuyeyami le nyoka. Ngizobe sengiyakwazi ukuthi ngihambe ngiyoqotha ingane phela yalo mntwana kababa, ingane kabhuti wami enye futhi, ngiqothe ngihlabele le nyoka le entsha izongena ngokusemthethweni emagcekeni akwami. Hhayi-ke bafethu-ke ngimqotheke ngempela umakhelwane ashone ngi-adopthe ngokusemthethweni inyoka yakhona, kwenziwa ama-rituals wakhona. Kube nje inyoka yasendlini-ke isizohlala endlini, ngiyihlabeleke ngengane kamfowethu. Umfowethu bekaney'ngane eziwu-4, shuku sengibulalile eziwu-2, sekusele eziwu-2. Hhayi-ke impilo ibuyele esimweni impilo. The more ngihlaba is the more amabhizinisi ami ekhula ngokuphindaphindiwe. Ngicela ukuntshela-ke ngifike esimweni la sengiqothe zoyi-4 ley'ngane, ngaze ngaqotha nomfowethu uqobo lakhe. Mangabe ngikutshela ukuthi iy'nyoka ey'mbili ayideli, inyoka eyodwa ifuna umhlatshelo wayo nenye ifuna umhlatshelo wayo. Kwathi mangabe kuphela ngegazi lami, le nyoka-ke manje seyifuna mina futhi, seyifuna uqobo lwami. It's when I've decided ukuthi ngamane ngidle umhlabathi, ngikhume umhlabathi kunale mpilo engiyiphilayo. Le mpilo ngiyiphilela ebantwini ngihappy, ngihamba ngey'moto ey'nkulu, ngiphila i-life, ngidla angazi ngizothi ngidla izambane likapondo, kodwa deep down I know ukuthi I am empty. Phakathi naphakathi ngiyazi ukuthi ngiyigobolondo lomuntu.
ayikho le mpilo, impilo yokupataniswa, impilo yokufosterela. Ngayiyeka-ke iy'nyoka kanjalo, ngamtshela uMakhosi ukuthi ngiyayiyeka. Angitshela ukuthi ayikhona divorce. Angeke uzidivorce. Le nyoka lezi seyi-connect-ile kunawe. Ayikho i-divorce enyokeni. Bafethu, ngizama ukuyibulala le nyoka ifike ziqashule kwantambe engilengise ngayo. Ngizama ukuthi ngenze ukuthi nje le nyoka nje zifike zingisize. Akusafeki-ke manje into ezothiwani-ke le. Ngicela ukunitshela ukuthi ngayeka kwamabhizinisana lawo. Sengathi ngiyahlanya-ke manje. Sengathi ngiyahlanya ekhanda, angisaboni ukuthi uLwesihlanu losingaki. Ngawushisa kwamuzi loyo engangihlala kuwona, ngawushisa ngayibuyelela emjondolo wasekhaya, lo muzi lengiqhamuka kuwona ngayohlala khona. Hey bafethu, iy'nyoka zithi thina sishadile nawe siyoba nawe ebuhleni nasebubini. One word, into oyifunayo thina sokwenzela yona. Cela ukukutshela-ke bafethu ukuthi ngangizama ukuyishisa, ngizama ukuthi ngenze ini. Ebusuku nje ngizophaphamaza khona ihleli nami la eceleni embhedeni. Ngaze ngaqala-ke bafethu, ngaphumela obala, ngakhuluma isitori sami, ngasibeka njengoba sinjalo, ngithandaza, ngikhala enkosini, ngithandaza ngisikhuluma isitori sami ukuthi ngikhathele ukugudwagudwa yinyoka. Ngikhathele ukugudwagudwa yinyoka. Cabanga abantu bazokwazi isitori sami endaweni, sebeyangiqhelela, sebeyanginyanya abantu. Nje sekuney'tori ey'ningi, sesihlongoza nokuthi kuzoshiswa lo muzi lo engihlala kuwona because kuney'nyoka. Cela ukunitshela-ke bafethu ukuthi ngathandaza, ngihlezi ngikhala kuJehova. Kwathi ngobunye ubusuku ngilele nje, ngazizwa ngilele ngiphumulile. Ngingahlushwa lutho, kungenalutho olungiguduzayo ebusuku. Ngazizwa nje ngilele ngedwa, ngiyintombazane elele yodwa embhedeni. Ila ngathola khona i-deliverance. From that day kwakunzima. Mangabe ngicabanga ubunzima esengidlule kubona, ngangikhala, ngiphathwe i-depression, ngibuza ubuhlungu lobu engidlule kubona. But-ke umfazi kwamele aqine. Ngaqina futhi, ngaqala phansi kabusha, ngacondobezela. Nanamhlanje-ke ngisacondobezela, ngibeka isenti phezu kwelinye. Kodwa-ke ngikwenza lokho ngokuba msulwa. Angisebenzisi any superpowers ukuthi ngiphumelele. Kunzima-ke ukuthi mangabade uthathe igap empilweni yakho, igap yesikhathi eside, because it's like bengingekho empilweni. I was not connected to anything ngaphandle kwale mali yomcebo oyifake. So now I have to try again and learn ukuzenzela izinto, ngingenzelwa imlingo or ama-superpowers. I had to learn ukuthi kusetshenzwa kanjani kanzima. Ngifunde ama-tricks ukuthi ama-clients uwathola kanjani, uwaletha kanjani, ngingafuni indlela emfishane. Kona kunzima-ke, but ikhona inhlansi encenyana eshoyo ukuthi ngelinye ilanga le nhlansi le iyophenduka ibe umlilo omkhulu, izinto zenzeke okwangempela. Ngisibeka lapho-ke sanamhlanje isitori sethu isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Ungakhohlwa ukuthi usifollowishe to all social media platforms. Mase futhi ungakhohlwa ukuthi uhambe uyobukela isitori sethu ku-YouTube, ubukele All Rooms, ubukele Cheating Housewives, mase ubukela Unganya Nyi, and then ukuze ukwazi ukuthi uthole imagazine yethu. Iy'tori kuzomela ukuthi uyibukele zizoba u-5. Ukuze ukwazi uthola imagazini yethu kanye nedayari mahala.